Popri Zavodu za kulturu vojvođanskih Rusnacov meni sredstva dostanju i tradicijni projekti kulturno-umetnickih društvoh, ustanovoh kulturi i profesijni teatri. Toto še odnoši na sredstva, kotri toti instituciji dostavajo od pokrajini, ali na opštinskim rovnju situacija inšaka. 4 doma kulture na teritoriji naše opštine, tu mislimo na Dom kulture Sivac, Dom kulture Kula, Kulturni centar Kula, Dom kulture Crvenka i Dom kulture Ruski Krstur, koji je nama posebno zanimljiv i interesantan, pre svega zbog toga što je, svi znamo da je Ruski Krstur svetski centar Rusina i posebnu pažnju zaista posvećujemo. To se vidi kroz ovogodišnji budžet Doma kulture u Krsturu, gde smo mi opet i povećali sredstva i za najznačajnije manifestacije, i za Crvenu ružu, i za memorijal Đađe, i za Kostelnikovu jesen. I sredstva za kulturu su povećana. Čolni ljudze opštini najavili že budu ukladaci do objektu u oblasti kulturi, a vidvojeli 15 milioni dinari za konkursi u tej oblasti. Po slovoh pana Milojičića, plan u nastupnim periodu reorganizovac kulturnu dijalnost tak, že bi šitski domi kulturi buli čast kulturnog centru Kula s područnima odzeljenjami u každim mesece u opštini.